Kaixo, ni Raia naiz eta gaur galleta tarta egingo dugu. Osagaiak: 180 gramo galleta angelu zuzenak, 200 gramo gazta krema, 200 mililitro esnegaina, 30 gramo almendra apaintzeko. Nola egin? Molde bat estali labeko paperarekin. Jarri esne gainean gazta eta txokolatea ontzi batean. Sartu mikrounean eta nahaztu urtu arte. Ongi nahaztu. Utzi epeltzen. Ondoren, bota krema geruza bat. Jarraian, busti esnean galleta eta geruza bat egin. Geruza bat krema, geruza bat galleta, geruza bat krema, geruza bat galleta. Ontzia bete arte. Bukatu galletak geruzarekin. Oztu 6 orduz. Buelta eman eta apaindu.
almendra apaintzeko. Esne gaina, gazta eta txokolate nahaztu, bai. Sartu Microuña, eta atera, ¿cómo se dice? Nahaztu, también, ¿no? nahastu, Eh, ostu arte, bai, enfriar, no hasta derretirse. derretir. Sí. Lo hicimos el otro día en el microondas, sacar, Sí. mezclar, le falta hasta derretir. Urte arte, Urtu arte. urtu arte. Urtu arte. Urtu derretir, urtu arte. Urtu arte. Bai. Eta, las capas. Eta, geruzabak Geruzabak Crema. geruzabak galleta, geruzabak crema, geruzabak galleta, geruzabak crema, geruzabak Bai. galleta, beste arte. arte. Eta, utzi, no. Utzi zein Orduz, orduz? Ostu, no? oztu. Bai. Eta, ondoren, Buelta eman, eta apaindu, oso polita.